Kuganirwa mugwanja makobebia kuthukangia na kuya into cia skuru ya Egoji Primary cia mamilioni ma mbeca iria irungamiritwe ni Father Micheni utuko wa gukira omondi ni makinyitwe koti ya Nkubu. Mugwanja mamani makanite nditango na ni maimitwe mbundi ni kenda borisi marutha ucunkoni baria igambarire riu rikathikirwa aramisi ya kiumia giki. County Commissioner wa Meru na kujirite thukangia uyu na kuga urukagwatikana mabitia mama akayukirwa itaga ya kiwatho. Father Micheni augite thukangia uyu wambiririe ciumia ciiri ndiru na umaniti na wagi wa ukaria mutugikare enacio. Kiumia kithiru Batire Lawrence Micheni ururungamirite skuru Egoji Day and Boarding Primary kwithira kiumira werune na kugora skuru enyangitwe itigie kujirite athara ya mung'ana jwa nkurukia chiringi milioni 20 ara Batire agwetere kiuntu giki kithithikite kuma na mikucheno jwa munda gati kamwingi nawe mwingi jo kenda Batire bera skuru ya TV tire twantune aja na nkurukie gerikano Batire Micheni na ugire bota skuru ya primary ni betikaniririe tivete jokienare mwesiare na boba karara bare nonto mugunda ni jo munene indi akigweta batethira baking'anirwa tutoria batu turigerite tiveti ejatea no ri tukubanenkela nafasi na batoju dia kijana bali kijana batambiria nikyo batumire boga na isingans bafandito mono they were very funded nonto tengo gimbo duji ni anto bafandi mono kenda baidia building chonde baduke rasis bayento bionde birabiri oku nkurukie karikano Batire Micheni akigweta kinyakethira skuru nenyangirwo bunene gwatigirwe gute no karia bokung'ana akiuga karia bonde ne bengirwe ochimani bengire bonde na ndi kwithira skuru ejetigiete no karia bokung'ana kuringana na Batire Micheni na ugite narua anto bate kumenyekana ne bejere rukiri gintu thakenda baithio bisi nande rombara wene skuru eje wokaria kenda into bitigi Kenya ngwe buru namba ba ukete advantage jiu nontumba kuona kwena lupo ya security amwena bo athuganirwa banana baraba kuringithana na kuthithia wenyangia bo ni bakinyithirwo koti ya Nkubu aria mugwanja bo kare amwe na kiriba mugwanja bethira bakithomerwa thitango ciao imwere kwithikaro bia ritinguge baskuru eu biegia mung'ana jwa chiringi milioni 2 thitango ejirere kwithia into kathumba bidio into bia miunda bia stima na binge bia ya mung'ana jwa chiringi milioni 5 thitango ithatu ire kugwatikana na bimwe bia into bia ta injini ya bikibiki ngucha kanisa ikombe bia kanisa into bia stima medha ya bioni na binge thitango yenya ire kuthithia wenyangia bonge bwegia mung'ana jwa chiringi milioni 1 na kiria thuganirwa baba umo wawaririkana ni mwana uri na miaka itigukinya 18 na bonde bare kuthomerwa maitie jao bethira bakiregana na jo na thuganirwa babonde bethira bagiatwa mbundi ni koti ikiuga newe kanyandikiro muthugane riboti yawe na kinya kwewa kanya kuthima kethira ni uma kuri na muthuganirwa atikinyitie miaka 18 na kowe gambarere gachokwa koti kaire tariki 15 mweri Jojo. Kabla mpatiwe bond tutafanya report na upande wa probation ya kila mmoja wenu, na kwa sababu inadaiwa pia hapa kuna mtoto. Nikisema ni mtoto inamaanisha mtu ambaye inadaiwa hajafikisha mwaka 18 atapelekwa pimwe na kire muthuganiro ro gukariwenka na wathitangi na maite ja kuya itanda bithatu biria bikwerekana ne bia chuma bia mung'ana chiringi 15 igamba rare rwathikathikirwa ntariki 24 mweri Jojo muthuganiro wake wa mbondi ya mung'ana chiringi 70 kana kuria mbecha baribari ni 15 person is hereby granted a cash bail of 15,000 shillings or bond of 70,000 shillings
We don't similar surety of the same. Nande kumene na wenyangia bobo dhidhekete kereskuru ejegoji. County Commissioner Jacob Ouma na ikinyete kereskuru eje. Uroko jerete wenyangia bonene nebo dhidhekete. Na akiuga batete keria kaire kare katarere dhidheka. Akiuga bonde baraba dhidhete wenyangia bo. Baka guato na bajo kirueta garere kewadho. Owamana kinyabaraba koba guatambaru benyangia skuru eje. Na yeyote ambaye amehusika katika kufadhili vitendo vya uhuni, vitendo vya uhalifu, atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Watu watakamatwa, kuna wachache ambao tayari wamekamatwa. Watu watakamatwa na kushtakiwa. Kama mtu anataka kuandamana ama kupiga mawe kwa sababu watu wamekamatwa, endelea uandamane, lakini ninakuhakikishia wale wote ambao wamehusika katika uharibifu ulio hapa watakamatwa. Muthiene bwana umariuga thina na mekuchano ya miunda ibati kothirwa na guchurwa nterane obichiche miunda na teko thithia wenyangia tabobo tonyeri ni siasa kirima skuru. Swala la shamba litatatuliwa kupitia kwa asasi za serikali ambazo zinapaswa kutatua masuala ya ugomvi wa shamba ama umiliki wa mashamba. Mambo ya siasa na fitina hatutaki iingizwe katika shule. Shule ni mahali pa kusaidia na kulea watoto wetu, na siasa zetu za mirengo mbalimbali na fitina zetu ziondolewe katika shule. Iwe ni shule ya kanisa, iwe ni shule ya serikali, iwe ni shule ya kibinafsi, tuondoe siasa. Kumage shigo mbunge ka Southimenti nke reportrate to shawero rea kwa rieto ni mutuge kare.